khublei phi sa isian pat nga de Shaiphyrnai doling phanram wala ka ni ka kanti jong ka video jong ya kwa pan ai ka jing kai halor jong ka ni ka ba ni khat pat kuran tu pen asin kawan ka kantin pat kuras ni pat kuras de unom greek pat de bre wastan bhawa ba khen ni jing khen lemba ka jing tip jong ya saphang ki ni ki triangles but ka jing tip jong de khap to me saphang ki ni ki right angle triangle tingin pit manta ningkong e yo ni right angle triangle ka figure jong right angle triangle ka tu jong ko long ni ko ba la draw ni kane ka de perpendicular kane ka de ka base but kane de ka hypotenuse but ka formula ka ba paunam tam jong Pythagoras ka ba ni khat ka Pythagoras theorem ka de h square is equal to p square plus b square. The square of the hypotenuse is equal to the square of the perpendicular plus the square of the base. But yakni pili ban pet bha namar ba po class 9 class 10 pin peron kam yakni habun ki chapters japi ngalak kwa ban hikai ka trigonometry hindre shwa ban hikai ka trigonometry nakwa ba pin tip shwa saphang kini ka Pythagorean triplets lane ka Pythagoras theorem mentahi yang stano yakni nak ba pen kam ya kani ka formula bagin wa ya ki sides lani ya kacingken jong kini baro na kwa ofin kan ma kani kadai ka perpendicular kani kadai ka base kani kadai ka hypotenuse tingin ni shem banta lightly ki sides katkum ka Pythagoras theorem ngin yele banwat manta ya kini ki sides kiba let's say artally nakalai dilatip lupa tingnan so ai ko tenuk sa hange ngan tho hange lai ngan tho hange sa but ya kani let's say ngin hap ban yawat kuno ngin yawat ne kani ngin pon kam da kani ka theorem hange h square ka bangim tip ngin tho h square upi hange de 3 tingin tho hange 3 square u base hange play e body 4 ngin tho hange 4 dimenta h square 3 square lai san lai kalong khandai saw san saw kalong khan riu khandai pat khan riu kalong arpusan bat mitip san kalong arpusan take a square root jong u arpusan kami san kavamut kane ka solution jong kane ka problem jumi kami hangne ba uh hypotenuse kalong san nangin class 2 ini ninyale siya ka banta ka ba ai pi teng hangne ndek teng hangne ngila alu pa ka value jong perpendicular but ka value jong base kabang ihawat ka di jong hypotenuse let's say teng ki ai jong u hypotenuse shibu hangne ki ai arfusan perpendicular ki ai hinyo ni hawat ya kani ka base but ngan rap no kani ma ka tip ni ka phang ka bangi ya puli manta thang thaw yang ne h square is equal to p square plus b square p badani pe hangne perpendicular is equal to 7 base ni hawat hypotenuse is equal to 25 yan hawat utai ka base tindakan ni ka formula ni hapani ke ya ka value jong ni base but ni tip ba namar hangne udi plus kumbang ahi kai phi majma bangin what your base nira no perpendicular sane ni tho h square minus p square is equal to b square pai bhai kane ra no p sane kalau h square minus p square is equal to b square but kham so thu lani ban pasuk ye kane ngan tho b square to mo bo be ne ra ni sane ga pun khong pung no kane ka equation kalong h square minus p square namar ni hawa de b so b square uh hangne udi uh hangne udi 25 so 25 square up hangne udi 7 minus 7 square
So b square is equal to 25 square ni tip kate 6 to 5 pide banne yakni dalagi arfusam na tho me 625 nyo square la ni nyo san nyo kami sau khublei. So b square is equal to ladangi shem hangne nus pa arfusam minus no sau khublei na u kan sami sans pa nyo phunreu sans pa nyo phunreu but une ubi nomor nu square dengan arah sini kenal plus dengan arah sini long minus square dengan arah sini long square root kalau 576 kemudian b hame kami 24 nomor square root jong 576 kadai 24 nada phimnang kumno banwa square root dan hikai p hame but han kane p di banne tadi dan shibun 2 nomor une even number 2 is 4 telah saane 17 2 8 is 16 2 8 is 16 2 1 is 2 2 4 hane kalong 12 into 12 kalong 144 hane kalong 12 into 1 abang ishim square root ni buat lagi ni artally nomor ni square so 2 into 2 kami ladang ishim square kami 2 square root of 12 into 12 kami 12 so 12 into 2 kami 24 kamut kene ka base jongi hane menta kalong 24 ngangis kam pila sotu ikene but sotu shushu company suba pek bang ya kene kaju video mentangan ai kan kusa kamalai but let's say kan law ko bakado kanang ma pindu sotu mo pi awan rap ikene baro but ngan pusang no dak we hapa trigonometry class 10 teng kisi ai ba kane kadai a the length of the perpendicular kadai a length of the base root kadai a ni hapa ya kaleng jong hypotenuse Dekat kungkap Pythagoras theorem, nitip ba h square is equal to p square plus b square. So h square perpendicular hanya di a dengan tau ni a square plus a square nomor b di a square. H square is equal to a square hanya kami a lada pi remove few bracket kami a square kani ru kami a square kemudian h square is equal to 2a square. Lada ni when no ya ini square ira satai kalong square root of 2a square square root of 2a square nomor na di square une di square root can say cancel in sumi siya kan salong a root 2 kabamot unu h hame menta nin sayo ya ka value a root 2 na next kam da ko pipet yakini di video kam ta me yakini ka bagale menta kini akan saya pensala masuk tu shibun trigonometry, but sedangnya ke trigonometry pilih bertip shibun kini ki Pythagorean triplets, but kini ke Pythagorean triplets kadang ke theorem ke bagi kau ke Pythagoras theorem kemudian dan batai fisisian ke square jong hypotenuse kan is equal to the sum plus of the square of the perpendicular and the square of the base. Angin kan kelas tu, but kena mana belah susu, but syakri pi ki kena bayi. So mahabar like dan subscribe ni video yang apa YouTube dan ni yang tu channel juga ke bangai ke teng Shaiphyrnai khublei shibun bat nakip pila apa ni